Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhammedun ve ala alihi ve sahabe ecmaîn emma ba'd. Bütün maqtovlar Allah tabaraka ve olsun. Dualarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun. Mana bugün bizden meçitimizdeki Kur'an okutu boyunca mana qarakalarımız mana dayardagan baldardan bugün bir konkurs jarıyalap şu baldardan bilimini körüp şu жақсы okuganlarga şu jigitlerge жақсы mınday padarkalar var. Şu jigitlerin mana rahmat mana okup atat, jattap atat. Mundan köp da jattasaňar, mundan da жақсы bir prizlerge iyi bolup kalasaňar. Hazır uşunu başlaylık. Карыялар мага алсыздык кылды, жаштар мага жардам берди, пайгамбарыбыз мактаган. Ошол сыяктуу Кудай буйруса көкүрөңөргө ушу Куранды отургузуп, акылыңарга пайдалуу илим билимдерди алып, Кудай буйруса келечекте элибизге, жерибизге ушу Курандын ичиндеги маани маңыздарын чечмелеп айтып бере турган бир чыгаан жигиттерден болушуңарга биз тилектешпиз. Азыр мына жарышка катышуу өзүнчө бир чоң тартуу, Кудайдын тартуусу. Кудай буйруса толкунданбастан, сүрдөнбөстөн, Кудайым өзүң кубат бере көр деп аракет кылып окуп, Кудай буйруса Куранды толугу менен жаттап, дүйнөдөгү каарылардын катарын толуктайм деген чоң ниеттен келе. Кудай буйруса силерден чоң үмүтүбүз бар. Кайсы мечиттен окуп турсуз, ушу Хадича мечитинен чыккан кааркелерден дей тургандай, калган Кыргызстандагы райондогу Кыргызстан мамлекетинин ичинде канча мечит бар болсо, ошолорго үлгүлүү бир үлгү катарында көрсөтө ала турган, аларга үлгү боло турган кааркелерден болушуңарга Кудай Таалам жеңилдик берсин жана эки дүйнө жүзүңөрдү Кудайым жарык кылсын. Кыямат күнү ата-энеңерге баштарына таажы кийгизген каарылардан болгула. Анда эмесе баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ваш-шамси ва-духаха. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا مما والعاديات ضبحا فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Оңой жана жеңил тапшырып жүрүп эле. Андай мектепте да көп болот, өзүңөр да мектепте окуп атасыңар. Бирок сынак учуруна келген адам толкунданып, кээде айта албай калат. Кээ бири бар, жашнакай эле мындай орто окуп атат да, экзамен учурунда мээси катыш деп кетет аябай. Анан сонун өткөрүп коет. Бул деген сөз кээ бириңер жакшы толкунданып өткөрө албай, болбосо буга чейин даяр эле болсуңар, адам табиятында ушундай толкунданып сүрдөнүп кете берет. Бул биринчи жолу эмес, жана акыркы жолу да эмес. Кудай буйруса, буга чейин да болгон. Эми мындан бияка Кудай буйруса, дайым ушул жерден такшалып отуруп,
Құдай бұйырса таравилерге имамдыққа шыққан қаркелерден боласыңар. Ал мен сіздерге уғызып қойсам, бұл деген сөз мен үшін орынға иленбей қалдым тебе келем, мақұл бу? Құдай бұйырса емкіде мен мындан дағы тақшалам. Баяғы күшті тренер қаяқтан болады деп білесіңер бе? Қайра жеңіл бергендерден шығады жана спортсменден тренерлері. Шашпағала мен сілерге соның деме өстірем. Мен мұны ерден жаңылдым, терден жаңылдым деп. Аны саңары таш қарылар, мұшы сілерден шығады, Құдай бұйырса. Бірінші орын Данияр. Gel oğay, gelip dur. Anan ikinci orun Umar. Üçüncü orun Alınbek. Birinci orun ay. Ana dördüncü orun Baktübek. Kur'an oku kursun okuyucusu Talay Bekir Daniyar 3 para Kur'an yaptırganı için silah. Bundan da eksi şu poşeti. Allahu Akbar. Allahu Ekber. Oşanda yapıldı. Okuyucuydu. Buna bu da sana. İçine sana ona. Bu da sana patır. Benim bundan da yakşı tekrar kat oldu. Makul mu? 10 para kaçırdın, hemen dağıtılır. Gelin zaman. Kana ikinci orun Umar. Buna Umar. Buna oldu. Umar bundan alamay. Bana bismillah. Umar kana gel. Bunu kırma. Var. Kare. Üçüncü orun. Gel abi. Gel. Değil, böyle. Allah razı olsun. Ay jakşı atlamış. Bundan da yakşı cattaqlayma. Jakşı bilet. Para ver. Var abi. Yemin Baktübek. Bundan da yakşı takrarda kat okul makul mu? Para ver. Günü tünü okup, hareket kılıp okuyandığı için bizden Vayan Antonovka ayınındağı Hadice Bekçi'nin Kur'an oku grupasının okuyucusu İsmailov Bek Sultan sıylanır. Şu okuculardan özgür Allah razı olsun sizlerden. Uşulardı uyuşturup, baldardı okutup, egzamen alıp, jardan berip, uşunun bardығы sizlerin küçüңüzдөр менен болуп атат. Ушул ишке ким аракет кылган болсо, бардыгынан Аллах Таала разы болсун. Балдарыбызга Аллах Таала алган илимдерине береке берип, Kur'an hafiz alımlardan kılgan bolsun. En atalarыбыз güç kuat bersin, en atalarыбызга gelip katışıp turuңуздар, baldarыбызга жардам берели. Hareket kılıp kamçılaylı, Kuday buyursa baldarыбыздан жақсы bir karılar çıkarıp alalım inşallah. Emi damlalarga biraz belegimiz var ele, biraz beleklerimiz var ele. Oşoları tapşırıp alalım. Hem damlalarga neme kıldık? Bunday neme kılbay ele? Bunday skromlu ele belek kılalık dedik. Allah razı olsun damla. Allah razı olsun sizden damla. Yok anday kılbazak bol boyutken damla. Жолдош Таксырды жакшы таанысыздар. Бул Жолдош Таксыр ушул мечит курулгандан бир азырактан кийин келип, ушул мечитибизге абдан чоң ар дайым салымын кошуп, окуучуларга болсун, ар бир ишинде, курулушунда болсун, кайсы жагында болсун, ушул киши жардам берип жүрөт. Аллах Таала разы болсун бул кишиден. Аллах разы болсун сизден. Рахмат. Эми мына караке беререк келиңиз. Мурун жакшы билесиздер, Зикро кары деген кары окуткан сиздерде. Зикро каракеден Аллах разы болсун. А киши ушул ишти окууну баштаганын эң башында себепчиси ошол киши. Бакыт Дамылла, Маткул Дамылла, мына Жолдош Таксыр ушулар себепчи болуп, ушул окуунун башталышына ушул кишилер себепчи болгон. Эми азыр ал ишти дамлаңар ооруп калганга байланыштуу, Зикро караке ден соолугуна байланыштуу, ал киши азыр эс алууда. Андан кийин улантып аткан Асадулла каракеңер, ушул кишиден да Аллах Таала разы болсун, күч кубат берсин бул кишиге. Мындан кийин
жакшы карыларды Алла насип кылса, дүйнөгө атагы чыгып, дүйнөлүк жарыштарда биринчи орунду ала турган карыларды тарбиялап өстүрүүнү насип кылган болсун иншалла. Бисмилла. Бул сизге караке. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун сизден. Абдан жакшы окуйт экен, ушу жакшы бала эми биз. Мындан да күчтүү болсоңор, подаркаларыбыз болуп турат тез-тез, Эми Алла разы болсун. Атаңа да рахмат, өзүңө да рахмат. Жакшы окугун эми. Иманды бол, мындан да жакшы карыке болот. Кары болот. Барам. Рахмат. Алла батагын. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah. Allah'ım elge, jerge, mamleketibizge tinchlikti, amandыкты bergen bolsun. Oşolardın qatarı siler menen bizge de kala tinchlikti, amandыкты. Her bir jaman bala orulardan Allah saqtagan bolsun. Allah tabaraka ve taala mana şunday kılıp jaş baldar siler ilimiңерге ilim koşkan bolsun Allah. Qari murattam, alim bolgula. Bunu taştap koybogula baldarım, makul bu? Daim bundan emkisi de bundan da çok belekler bolot. Oşoga hareket kılgıla. Makul mu? Selerim Daniyarga okşop, Umarga okşop oşo birinçilikti, ikincilikti algan hareket kılgıla. Makul mu baldarım? Köp okugula, takraldı köp jasagıla. Qari bolgon bolsun, ataң arkadaga Allah razı bolgon bolsun. Silerdi uşunday etip okutup, silerge hareket kılgan. Mına bul jerde ustazlarga hizmet kılgan mıneti ajaka damlalarga da Allah razı bolgon bolsun. Şunday kılıp silerge şunday belekleri dayarlap, günü tünü çurkap, şunday baldarım bir kuansın dep alıp kelip mına Anarbek acımız şunday etip silerge çok belekleri de alıp kelip mına berip turat bunu. Rabbana taqabbal minna innaka entas samiul alim. Allah maksatlarımızga bardığın maksatlarga jetkizsin. Allahu ekber.